L-għada tat-taħdidiet Stati Uniti Russja fl-Arabja Sawdija bottaw risposta bejn Donald Trump u Volodymyr Zelensky. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President Amerikan qal li l-Ukrajna messajla li waslet għal-ftehim biex ittemm il-gwerra f'pajjiżha. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Trump qal ukoll li ċ-ċans li ntlaħaq ftehim dwar il-paċi fl-Ukrajna kiber u fisser il-laqgħa mar-Russja bħala tajba ħafna u qal li sal-aħħar tax-xahar issa jiltaqa' mal-President Russu Vladimir Putin li min-naħa tiegħu ddikjara li lest jiltaqa' ma' Trump bi pjaċir. Well, much more confident. They were very good. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. Zelensky min-naħa tiegħu stqar mal-ġurnalisti li Trump qed jgħix fi spazju ta' diżinformazzjoni maħluq minn Russja. Dwar tħassib minn Trump għat-tmexxija tiegħu, Zelensky kwota sondaġġ li skontu 58% tal-Ukreni għandhom fiduċja fih bħala mexxej. U b'reazzjoni f'kitba fuq l-App Truth illejla, Trump sejjaħ lil Zelensky bħala dittatur u ħeġġu ma joqgħodx bidu b'fidu għax qal mu se jibqa' xejn minn pajjiżu. L-istess kitba tgħid li l-Ewropa fallit milli ġġib il-paċi. Reaġexxa llum anke l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov. U issa li Moska mhix se taċċetta li l-Ukrajna tissieħeb man-NATO u lanqas li n-NATO tqiegħed soldati fil-pajjiż ġar tagħha. Ma' delegazzjoni Amerikana f'Riyadh u fisser dawn iż-żewġ eventwalitajiet bħala teddida kemm għall-interessi u anke s-sovranità tar-Russja u f'aktar żviluppi qbil fl-Unjoni Ewropea dwar is-16 pakkett ta' sanzjonijiet kontra r-Russja u Russja teħles mill-arrest lil Mark Fogel għallim Amerikan li kien ilu miżmum taħt arrest ir-Russja 4 snin. Intant il-President Franċiż Emmanuel Macron reġaba tal-mexxejja Ewropej kif ukoll għall-Kanada għalla oħra dwar il-gwerra fl-Ukrajna. Macron der jilqa' fil-Palazz Elysée lill-aġent President Rumen Ili Bolojan.